Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jino tak dengar tabah pucai pu hikayan. Hikayat Aceh Inung Setia. Inong setia oleh Edi Kuraya. Nyo karena kurunaya oroji na gure kedayo gure lundua ceri. Yang mungkin irama ceri kira. Tapi anak beje tu. Anak beje ubeje ayu. Lentak ayu tabah. Assalamualaikum talia mulombi ke putra putri Tuhan muda tambo talia melun kaum iwani na taborawi lunci calitra necok teladan karangan lun bina tidra putri cukup setia pada tuami payah tak cari yang menalupa. Betul. Ban-ban merdeka balurawi bagian pidia mula pertama tinan mula polon tutun cai tedeh lamate di lun saudara inong bagia tetia budi pada suami sangat dicinta. Allah Mengoka gatai kaum putri tak cawai deti pedoman lun ba beta pujadro bagwa kedidi rata je titi gaduh meraba laku api dija mita rezeki be gata deti tatari tiwa. Tak ingat benar pada suami minta rezeki cari belanja. Kadang kejauh pati minta rezeki jak nyaring kadra. Betul. Cadat ada polun pupun abah dengar saudara ulun mulai. Abah lun pegang kita alam nyata alam maruara ayu mata dei. Trade hak lah. Kita nyo di ponto limong tiga tabau calitra abah lun gerawi. Tema yang agam wahai saudara gemei nama tinte abang Edi. Atai megampung ulun calitra di Kong Raya tempat ateli. Don 25 kita mong tentera mengkawin tema bagian pidi inok ngerati tinya tiawa kai ngerupa pigot dan takri. Umur padum tebak kira-kira tugas ulua kedih Bang Edi. Gede perintah pindah Jawa ke Arwara Aceh terjadi. Dum tentera Aceh pueh ulua ladum ulangsa ladum pidi. Dia Bang Edi anagli kenta abak adik Nurmala menog ke negeri. Hai adik payung yang tak lun cinta di lun denda tugas bak kumpi. Di lun metua pindah Jawa adik digata tinggal di pidi. Ora poinong dengan yang mata Allah kanda patilon tukri menyocur bang jajaran bungkai janyo ne bawai Bang Edi. Nyoi jatawa tikra bene bangon limbur kanda dengan tup gaki. Ija ngolimbur ngontup anggota ganto alun kanda neng yang tiap hari. Allah. Ji puka patah jita ngoni dia batik cabruta baruan takri di bak malamnya urangnya dua mano ya mata istri suami sia mano panggang larantang kana lagi cerita bahawa giri Bali Allah bak jam polapan tengok bengok laju ke kenka kapai pikana to bine pati pe dalam bot angkut lambetra la negara dalam tukuci yang lepas tai tinya Nurmala mano ya mata di bine pati ujung penayung gampung lampulo motor bojawa ungkut dum tarat arah halun balik titik lung ganto awai mati dudo matian sinya Nurmala hanalom jiwa ingat kelako lepas berangkat banyak pali aji lintiang jiliang ngonjaro ji mohon bapa bue telamat bue tro geja bue tro gewa cud bang lum tidro atau abu mangan menanti awa doa tiuro kepada lako ripah berangkat di malam tang lang lumpo ji dua uro tang tinga tabe ati kelako menan ke bagonya apute lumat nyak yo enam dong. Panjang dong dik. Panjang anak jeli. Ya. Jadi pentong panjang tu jarahnya. Pat minta untuk kayak yang. Kalau minta hanam dumeli kan. Ni kayak cahri. Jadi terima kasih Syabai hinyo peserta muhim dari Kong Raya. Ya, tahu nama no? IDU. Ni tadi melihat ko kurakan YouTube. Assalamualaikum. Assalamualaikum hai rakan YouTube. Ni wabah bacut yang ulurika. Betul. Maah kulun rayuk ngobut. Tengok hai dek cut dah sambung tu mah. Kita tengok